Daya machine ne chede. Ye papa Canada Japan nkugo no di no. Eye nkrofo bi ono mo nam. Na wodi no formations e de co opponents. And ye papa Canada Japan wa dan na egu abonte. Ti me ba me pie no me hye madam bi. Na madam ne ka chem so ono so kra all committee na se. Sorry. Madam di many to committee na se. Me ko bi no. Ina ma say MPP, ina NDC MPs. Omo wo meeting na se bebre. Na me hu MP ba ko bi do na me ba kasai. Okay. Oya MPP ni ana. Oya NDC ni. Okay. Nto ba pa nkofo bo woni Kennedy nam, oni didi bom, omo ni nanto a, omo si Kennedy ni hye kwan. Sanity. Nti se Ghana fo anhwe yi a, ye papa ndi na wada. Now spending the Gabontin. Mama Kwaba from Radical TV, so Medino at the shoddy. Now, and they babedin come more if he say a year Kennedy a compare Agyapong. Promise change I a course so Papa Becca Saye as a woman in Trabibia so na niesino woman shed the dome nim. Na in fact in forecast papa you ready wagin from so to mu ye pa every hono ya papa Kennedy compare ko Japan meka sa ye biem ne yete ya ne se yesi bibi base bi titi na wo ka the base ane a chill so the Ghana first abusia enne yenya ya papa odifo bi e wo fie ha wo se wanya yikyire e de afa ye papa Kennedy compare ko Japan ho na de ye be hwe yikyire ne kyire se e bia wo betini nikuo ana se eyedien ana ken be di president wo man Ghana ha ana se den enne ye papa e wo fie ha na ansa na no monim se adwuma ko bi na so masen na medidwuma we e bro mami entwa me ho na me fa o maboafo nkrato na ye mfa dwuma ni nyina enhyehyɛ so prophet daboko e wo fie ha sei enne bibia nso e be daboko tie din no prophet daboko e wo fie ha dia na o ha no ebeda boko na ye wi a mebisa ne nsamba ko mienu asoso ta ye bi an ebedi mu nkomo ma me twa me ho mra sisi na ye mfa komo chiche ne nchise so abusafa amaka obaji travel hotel Sabuji Germany global flight from Ghana, China, Dubai. Explore the world with us. Run and fly to Ghana. You better train from Bibia Germany. I brought how that TTB. Now they offer a plane. You go to international airport. You go to airport to your destination. And one person go holidays. So be a project to me. Be a metro and some project to use. You go to my divine space. You go to my GQ Luxury Hills Hotel. I will equip. Maha will make travel also stress free. Travel management, expert in traveling. GQ Travel Hotels. Call us +49 17996 4242 +49 1521 485 2424. Check us on our website gqtravel-hotels.com. GQ, stay connected. Midafo and midase sa wanya bre so dia mekan na fensa kwa ye be shege medie na senti se fensa waba so dia mekan me ne prophet daboko ene be di nkomo efa yitra wanya ediafa ye papa no mu mienu ho ba ne titru Kennedy akompre ko Japan no so watete bibi nso afa ye yankasa ye papa otumfuo ye nana ye boni dia ne aboye mu ase wo so wanya yikyire bi tie ne ye be di ho nyina nkomo papa Obaba prophet daboko ofra me okomseni ehun da komseni no me drusin prophet no okay na prophet no keten wo use prophet inti komseni daboko John boko komseni John boko ene fa bom mama me ntapin mo ya mi shao wo sem so ayu sao ma te say we do birthday nti ama manuama de na ko Papa, mo akwaba yena boko de atoma na wo so wote den nyame de ache e wona me ye fanti ti wona me ka fanti kasa me nkrofo eno ano no fanti no kra ye me de se mi se akua pem no matoto awendi aya na obi kasa na ye me fe pa papa ni die mu ene ye nhwe yenya ntiye me wo hona wo se hwede wonya ntiye efa ye papa Kennedy akompre ko Japan ho yikyire no me pese mbonkyire mu ampasa wote ne ho ana yikyire no dasen ene die mu me da se me show na me catch o man Ghana no krofo wo hwem nyan de me bocho dae na mo swe aye dae so so di enyan komihye debi aye dae so dae na wo so enti Ghana fun tie nie okay ye wo dae so ne won komihye
da ya mesu ne kyerede ye papa Canada Japan nkugo no di no eye nkrofo bi ono mo nam na wodi ne ho formations e de ko opponent enti ye papa Canada Japan wa da na ne gu abonte yes menya da yesu bi mesu dan na makwa afu na me ba na mama fra ko ka chem de papa anya krata bi ye papa Canada Japan so be ye meeting ti ohiam enti mo ofia na mu se mpenfu mienu bai omo ba na chese ampa oso ohiam enti da yesu no mu eho no twa mu ba mu ase makudu efie ko mpan kase pa na chese ye papa Canada Japan fi na ewo se me ko ba bi omu ye meeting no sodi me ti se omu ye meeting but na mu ba bi omu wo ewe fie ho okay enti me kan na ba bi sa na mi hu na mbo hu abranti bi a oye bi ti se bodyguard o ti na efie bi ano na me bi sa no se ye wese oye meeting ti memra na sodi me information na kratan ya kire no abranti ne se on pene so da e ma wo ra ho sodi da yesu o botuma so da 1 hour by point ne wo adentre papa no hia me mwa na meba na wadru ho bedu wo na wontie ni ati one e won kofu wo mo ni Kennedy nam a o mo si Kennedy ni hye kwan papa no echi no papa no fa me so de me ko bedu o de me Kennedy nam nyansa na ye no kre yes and I do chi wrong place o di chi wrong place so Kennedy ni fie hwa me chi sa later me no mama nsa me chi me fie ti me ba me pie no me hye madam bi na madam ne ka chem so ono so kro o committee na se sorry madam di many di committee na se me ko bi no ina ma wu se MPP ina NDC MPs omo wo meeting na se be pray na me hu MP ba ko bi do na me ba kasai okay o ya MPP ni ana o ya NDC ni okay o go modest timba okay yes on ko ba manim na on ba kasai but in some more kind of the kan wa ha okay enti point na wo me say adenti na papa no ye meeting na ye bibi papa wa friend professor Yembra na wo abranti we senior kwan se wontie ye ni one point enti obapa enkofu wo ni Kennedy nam oni didi bom omni nanto a omo si Kennedy ni hye kwan sanity enti se Ghana fo anhwe yi a ye papa ndi na wada na so ni na gwabonten enti papa ye nhwe daya no na se ka sachre ye papa akompre kwa Japan ka sachre no se onye da onhwe ne hu yi ana bo hwe ne hu yi na won krofo no wo nam because you win na the KB for yes kofi wo ha o ba for a purpose o manya nam o mama mo wasika kofi wo ho a enti na daisu mu no person no committee na se na to su mienu eya me ko hu MPP MPs ina NDC MPs eno si ade ba ko be pray na o mo meeting na se enti Gomwa district MP no o hu mi na oba menchen no yin beti nkomo o se man kwantem okay enti mo ko na mo ye na mo aponto ono no de nkomo ni na abogo mi nsema o mo kaka nya obo ka kire ni yes na eye ne papa mu fa eye papa mu fa ken ho na papa o se dinti na ye papa Kennedy akompre kwa Japan o Lucy oh ami mama ken de mi nyim amete mi nyim yakopon so onyi bibia nche won fa ho na mom according to the am so nche se npofu bi wo Kennedy ni side da wo ben na ko npako no na wo Kennedy ni fie o hwe Kennedy ni fie so na o pa me okay nti npofu bi wo ben Kennedy pa o me di Kennedy informations no ho nyama ko other opponent but na Kennedy onyi papa wo hwemwa ye papa akompre kwa Japan Kennedy akompre kwa Japan betimi abe president of Ghana and me di mi hwehwe ma di mu huni mentwe ho tontom huni aha na de mi ntumi nya no we dey mesro we dey yensoma pani me pesa wo next coming no check my baba check wa ha baba check aden next time me baba check me de tontowe ni baba ma check bibia besi nye be ko bia maka kire mo we be difficult me gas na so yin twatro nya za me sunsum kan nyanka debi we yes ada wo problem because yam nya fobofo ne yadwuma na me sunsu ne yadwuma oh okay ti ye wo bi o de bofo yadwuma won na social media so wo sa wo di wo tu wo pupupu wo tu nyama
Woman soon, bofo no money a bofo. Woman the bofo. And a woman soon. Yammy soon, sorry, yet, soon, lady, Edma. Obi or the bofo, Edman, bofo on the Panaswa. As some of that can, I did your baby on Rankos of Pro. This will be a son will be a catcher. Yes. And near bofo, sorry. And a soon, dear. Soon, sorry, bit is only the or I did your person will pay a collect ya. Nana the whole. Ona no cut her bank, nano is say, but bofo sorry, it's just a bofo on the back. Or bet she said, or yellow one cuts her band way. Until also for the Nima some more kind. Just say, a swamp for your catch. Be saying, be shade ni mo. To a name no more can I do a year. But soon, sorry, bit is so difficult. I mean, cancer sorry. Yamo for message you and say a yedma. Yemi soon, so it's you. Okay. Sanity. It's my baba to know how me pesa won next comment no yen hwe say ye papa Kennedy akompre kwa Agyapong ebetimi aye president and afin so ye papa ye doctor ye kan say Dr. Mahmoud Bawumia so betimi aye president sa niema we ne ye pese ye hwe no 2028 yeah nipa MPP betimi aba power maye hu omo ma power nso a ye pese to na be kire ye be hwe ba enne Efutu oban e na wode bema ye papa Kennedy akompre kwa Agyapong. Oh, oba pampo to me show. Efutu kakra me de mama yin de. Oye ehwo central region fantin ye penasem. Na mom ofin neko onhwe ne hunye won krofo no nam hom. Na moto so to mo onye ni yodom onanka so check ni nyama. Se sunsun chen se onfi MPP ma. Onfi na mom mama nkrofo binom wo won hyehyɛ no won force no da bi o central region or fantin nti Kennedy do wa botapa no nim no oye satase nti maka che papa Kennedy mesel mo nti no nkrofo binom ka na mesa so me kan che Ghana fu nyina se obapa kache won se obi aso hwe na dayeso yi dayeso papa obi se so daye na wabe daye de yes we very good said ya meme nim no madam bi so daye na oyinam wonsuo ye ka daye kra den eboa nipa daye ye okoya nipa woda na wosunsuma tiumun ofiu mu ko baby foforo okohu onwema Job 33:14 daye sum na minyankopon me ne wo kasa nti nyankopon ne wo shodi be kasa onni mu telephone number but onni mu sunsum to tumi ne wo sunsum kasa wa abra ada Job 33:14 nti abra dan na sunsumi no kasa tan na friend daye so nti daye dan na ye wo ya brabom daye bo nipa bebre onipa bia wo hwene na se wonni beye wonni dura wo daye so de me ven diagro ko oni no nipa onyekopo fa so ni kasa sorry so obibi besi wo ba bi ho a onyame yi cho daye so adimi besi wo nua bi ho a ewade yi kire eti obi so daye se oyinama kache wadam for prekun so obawo obawo odi wa gusisi obawo sisi a me na me kache papa unso obi timi kasa me de me daye so na ye opposite ebia na dabi opposite be anim obobo abatu adum ye wo yi kire na ye wo daye so papa ebia obi mi se na say I me so daye ne de brade facha me bompa ese mane masa na me so mo kai na ahye o kai na ashe na esa matoka ashe anu ni nye daye so ni ye yi kire vision wonti ase ye wo vision na ye wo dream di je so commission ni bi a kire wase we ye vision se mi sudan na makale kwaye akenya zenta maso bogu but wo sudan na wo ka yo ja tume wo pia se hwenie e betumesi enti dayesu ka Jehova asore ka Jehova asore e wo dayesu Jehova asore but every vision dia e clear enti you very careful why you are sure say hwenie but check unama wonsu no unama nyoma ye because anything can happen ko wedding kan we ya chiro dada e ya dayesu e yin chire wo dire yin chire Daddy enefa ye ra dayesum e de na ye besua obekire ye e wo daye ahwefo ahwe ye daye onte ase dayesu di sorry me nkase bebre ye aduma chede onyame da chem onipa bia bo hwe ase afi wo dayesu
onipa bi abɔkɔ so a efi wo dae so but nipa bi no wayɛ wadwene sɛ dae so yɛ didimi oh yes bo ha no wa didi amen yo ono ne enne enti sɛ onipa so dae wɔ sɛ wo sɔre wo kan mighty two a nyankopɔn kasa kyɛ Joseph sɛ sɔre na for wo ba na wo yi dwane kɔ Egypt ɛwɔ dae so nyankopɔn kasa kyɛ Laban ne hwɛ wo yie na mfo sɛ nkaka abrante fa Jacob enti ni nya no ɛyɛ dae so na Awurade no kasa na wo trans wo si yɛ didimi a wo ba trentren wo manfo fan dan kwa enti me ka to nipa bi asɛ obi bo so dae ina ɔfo bepo shadi so obi so dae so ɔfo bepo a ɔpia kyɛ wo sɛ wo be face problem ɔfo bepo a wo be face problem wow obi bo so dae na nsu emu na obi bo so dae na mframa botwitwi ɛkyɛ sɛ wo ba be face problem asɛm kɛse bi bɔtɔn na wo twa nsuo nso ɛ nsuo twa ne wo different type 3 obi o so dae wa to nsuo sɛ wa to nsuo wo dwala wo bibi ne bo wu sɛ ebi a nsuo no watom na sɛ obi bi be fi wo bibi ye wo no be fi wo bibi na be fi obi so wo a na onam nsuo so as otwa onam bridge bi so na yankopɔ de twa cho sɛ o mu asu afidie onam nsuo no so wo party pe owu baba enti wonam so bi kwa na onam ahama so yeah bi onam bia so nsuo so yes obi asu afidie o pense wo to no obi swimming so as obi so dan no otin so ho ina kyese wonim bosumi wa pam yes wonim so timi bi wa pam wo so dan bi na wotin so ho wo so dan bi na wo hunsuo na kyese bosum bi no wa pam ana so bi duwa kitcha bosum bi tie wo three taps ena unso bo ha aso onam nsuom obo ha na onam nsuom nsuo banya nsuo atine yes nsuo bi tumi no wa pam yes what den yo wo to ko wunto ma wudware na mo wunyam ti ebia one ebia busumi tunsum no wa pam anaso obi akobo odua ma busumi nsu busumi obi su kwampo wa na ma me ka gini fi nsuo bi ho yes nto kanka mo wa twetwe akam no na baka kire me obi a wa twa na kam bia no ye twa no kwa wo pa be so ma me se den na ba mo ye twa akam wo twa akam a ye twa me bio na wo ke e pa be so ma me obaka kire so na wo ya yare nti na etwa amakam no twa be se den na ye twa akam den na di shape me yare ne koi osofo ntwa akam okonfo no twa akam it is a 2 minutes no wada bo but some profo it is not easy for you to kill them you to go easy but here na nyoma in time 10 papa bo biem Joshua ya ode obi a we twa na kam obi a ye twa na kam bia na se bibi shem bibi wo den atene ebi no friend monto but spirit ana edi shem na shem na ye den to mu di shem a yare na keka no emba bio obi cross po ho a ye wona no wewu ye wona na ewu ne ye twa sa aka wo de sa de na de amebisa me maame ne se no so wa wo ba ko wawu nti menim I think bibisa na me yes nti e ba sa wo ya yare ti se wo ya yare wo so ye sa de no mo ahe sa wo so boko nti denti wo ye sa de no mo wan ko e spirit na sa no sa krofo bata wo so da no no mo ahu nsuo wota so da hu obodanfo wota so da hu obroni obi kwampo no obodanfo bi ne ko obi wo ojewa no obodanfo botu afam no sunsun ni piacho se wo ye ne de me de nsuo de metan hu nsuo pa yes ena papa obi nsu so timi so daye na mo hu owo bebre gu ne hu ba onka no na that person is surrounded with riches owo yes obi so obo so da no owo gu ne paso so wo so da so owo gu paso a te wo ku na wo yin tin checking out so obi mi say mema ya be for mema be yin person made yes nti wo ya oba na wo ta so dan hu so owo wo dem a owo wo dem timi wo nyo obi ti dan mo yo be fo to check no hu owo a kan hu owo a obi so bo so dan no wa aka no timi susuma for mo di yade agu dwirim there will be a certain time wa me catch sorry nyame ambo yale be bia be je wo no wo nyo jefo obi bo so dan na kraman aka no o mo di yade agu dwirim obi bo so dan na ya wo na pandi o mo di yade agu dwirim enti da ye so di nyamfom paibo
break daye so obi so daye anu abu ntwe na obon pa debi daye so ye ho ade Joseph so daye no wan tenase wan kasa didimi otrante wan ko ku Yesu enti shodi papa catch with your own workers say daye so de mo bien fin jango da daye so yama daye so obi so daye no obi abeche okwense ana wo so daye we to kwense hu wo ba chill sa me dem nam hu kwense e da we tire hu na wo ba chill sa se e yo kwen ya me for so no kasa se wo ba chill enti o da for no oksa kwan no so ti onyankopon kasa wa bedum enti se o se wo ba chill wa no wa ya chill se wo se sa kwense wo ba chill so wo so da na wo tu sika hu a kratai hu a enu nche se wo ba ye sika o na wo e nhia na reba so obi so da na nsu apabro no saa yankopon orbe hia wo nhia tama so obi so da no okaka wo be yo sofo ana wo be yo ohene wo kaka yes wo be lead nkrofo nfa na wo kaka wa Accra wo ko from Accra to Kumasi da bi obi wo a onim kaka but otaso da no okaka pa tese adobo no so nti wo se pa ko no onhwe ndie na afa yim tutu na kwa obi so da na wa afwa de play na adwin se wo kwa brochi da bi enya brochi na woko no kwen da bi ya abrabo mpuntu shodi tena wo life na wo nyame ahye obodu wo so dai na wa akọ wo kro wo fi he mama Ghana fonte hi na wo fi man ka wo kro na atanfo hwe je nyame jo obodu nkan wo so dai bia na wo vi baba asaman kese na me fi wo bo so dai bia ba mi krapim ni fi ebri very good bo so dai bia na wo village bo so dai na chese wa praba wo bon onwo twe wo san ekwa achire nyese wo ko village o but level na we do no onwo twe wo san obo ho se me wie school di da nso me da so she school tale mo so da na mo school mate fo na wo school so wo life na wo bra bon de we do no onwo twe wo san back nti wo se nyame ibibi chewa wo se wo di no megwa kwa nti catch o man Ghana fo se obi bia wa so daye bi on ti ase no so di uwia me no man wote mo mo a obotuma WhatsApp me hia me pa ana so obotuma yo audio oni for ye from osimesise da we na ma so papa chenase ya me bayi na do na ma chenase papa ye pe wa twa kwan a hefa ani oh so di me nche me twa kwan papa so be onje bra wa ba ha papa ana na ya me di tse me kase na jame ye fanti me di me kan ba bia nti wo dina se woni bekasa phone so o frɛ me ana se wo onje ojo ma me ma mese me bottom mo ba me bese me be check na fo ade ko sunsun sorry wo different ya me check na fo on sure am so papa na wo bibia o de beja me nya sem bia ma o kan se ye papa ana eno o de bagim da next time me pa ye de be sha bagim eno so no da so di catch wo na wo hwe aburochi ne Ghana da ya so di mo bia mfa nja guta okay obi so je na obon pai ma bon pai bisa na won che wo akwanche ne je yes obia wo so da ye mpo na wo sori ese se wo penim di ni bi en wo che wase kan ye na nim da ya se ye mfra wo na cha se me di wo frɛ me a make sure ye na nanu kwani won krofi wo wa wonya asofo but nyame amo san nyimdie no so di mam ka di onipa bi so oda be ye bo so ba kon so da ye da e dangerous mama che na kwanche bi on ye okay ye tie papa so di oyimpa kun koto kube afro fancy frɛ afro fresh one okay draw no yeah krakra bo for friends a draw yeah fresh one ye we on koto miensa so di mon to ni ba bi fa ko on to different places kube no green one no ombo ni munsu no fa miensa nyanka bom no ogari wie no okada on fa kube ni munsu wo hu ni tiri ne nanim on fa bi hu ne nsa ne nan na ni ye fron obo so da ye obi so ha osudaye pe na ni wi afi nyame ayi bibi a kire obo wi na wi afi aya de papa onka pe kosua bia opa ade yellow one na wom no yellow yoke yifi mu white one aka no bompa eguso fo se benku wei foka na fa yawaso achi foka fa yawaso achi foka fa yomoto foka fa yomoto just once pe tonka nugu de ye obosu bia obakai esusu na die na beba ma obi be so da ya wonkai na obi sasa ni sia na chese wo pe wo hwase obi kwapo ye frenani
amama ohu yeko kai mpo da ye no uka wo fro won kai enti ebi so de o ma ya cho se bi asam ka yambo a akina ubotuka ubokokumase na omo ahyehye bibia mo ntime nko ade be che mu wi afi ubokakoto nsonhwem so de nyame hye oman Ghana no onhye wahwefo na nyankopon onhira oman Ghana and we eye odifo John Daboko ene no echiche enkomo papa nyame hye se enne waba ane wabre pants ametwe no matwe ne be ko be yi ne yankopon enhira ebusia minim se na ye nyina yesua de kakra afada ye ho etrobo ha be ba be chicha mo nema kakra ne wasua ekwan a obefa so a oda yesumo be taking it serious because da yeso so kasa kire yen pa ba dodo na taking sa note na me giri se ne dada kire ye bebre dada impacho o number no oh obapa me number no 055 052 15 13 055 052 1513 asanso the screen nani da obotum na amahwe retimi afre na yene no edi nkomo ade bi a wokomu no ofre papa ene obedi nkomo abusia ene ye brand ntimi da wase keke ye me dofo yankopon hwa wate se abrani nyina ye bapɛ mo gye efel so se wotie audio we ya sane mo bi because ya kire da ya se enne da ye be na so ye nra da be na so ye se wo hye na obi so ehun da ye na waso no ntrase ani nyakopon hwa pa ebrepam medi no ade shode Joshua enso ne gina fidie na chi ema wo chinchim ema onya ehweme na mekwa memfa enchia chenchirenche enkoma medofu bi Isaac was shode I'm watching you live Osheye pa ewo USA osishodi medol pa enye ne bonus so me pacho mo fa ncheme and Isaac yankopon insure wo share ye video ni pa nti ene ma mo din dia ho hwe ye biem ti Isaac a wo eye US yankopon insure say abere nyina ye ba pem je efre so ebrepem ye besan ehye biem makrom Abusafo amaka Obajiki Travel Hotel Sabuki Germany. Global flight from Ghana, China, Dubai, and explore the world with us. Run and fly to Ghana. You better train from Bibia Germany. I brought how that TTB. Now they are for plane. You go to international airport. You better make go airport to your destination. And one more person go holidays. So if you are going to project to Muna, Bibia Metro, and some project to use. You better remember Divine Space. You better on GQ Luxury Hills Hotel. Maha will make travel also stress free. Travel management, expert in traveling. GQ Travel Hotels. Call us +49 17996 4242 +49 1521 485 2424. Check us on our website gqtravel-hotels.com. GQ, stay connected.